Zdravo i dobrodošla u novu epizodu podcasta. Ja sam Nada Fogt i moja želja je da ti predstavim ishranu na jedan jednostavan, savremen i održiv način. U današnjoj epizodi voljela bih da se dotaknem teme emocionalnog jedenja. Ovo je tema sa kojom se jako često susrećem u radu sa svojim klijentima. Postoji jako mnogo zabluda kada je u pitanju emotivno jedenje i upravo zbog toga mnogi koji iskuse ovaj problem često imaju poteškoće da ga reše i stalno se zapravo vrte u tom nekom začaranom krugu. Emotivno jedenje se najbolje, leči uz uzajamni rad sa dobrim psihoterapeutom i uz rad sa dobrim nutricionistom. Sad, zašto kažem dobrim? Pod time mislim na psihoterapeuta koji vam neće dati savjet pa samo jedite manje ili gledajte na hranu kao na energiju, na gorivo. A dobar nutricionista je onaj koji vam neće dati plan ishrane jer je to nešto što vam najmanje i treba kada imate ovaj problem, već koji će vam pružiti strategije i alate koji se tiču ishrane. Nutricionista je tu da otkrijete neke obrasce ponašanja kao i uverenja u vezi sa ishranom i onda radom na tome možete zaista napraviti pomak po pitanju ovog problema. Ono što se često u praksi susretnem je što neke žene misle da imaju problem sa emotivnim prejedanjem, a zapravo ili ne jedu dovoljno hrane, uskraćuju sebi hranu, pa onda kada jedu kompenzuju to kroz veću količinu, a druga varijanta je da imaju neka određena predubeđenja o ishrani. Najklasičnije recimo da ugljeni hidrati goje, onda ih one eliminišu, pa onda zatim binđuju sa istima. U ove dve situacije taj problem se malo brže i lakše reši kada se uspostavi taj pravilniji odnos prema ishrani, prema hranjenju. Kod pravog emotivnog prejedanja to znači da osoba jede kada ne osjeća fizičku glad. Povod za jelo može biti dosada, može biti tuga, neraspoloženje, može biti boravak u određenoj prostoriji ili u određenom mestu, susret sa određenim osobama ili sa osobom, isto tako može biti lep događaj i kod svakoga su ovi triggeri različiti i nekako jedinstveni. I odmah da napomenem da svako ko ima ovaj problem sa emotivnim jedenjem niti je lenj, niti je nedisciplinovan, neuspešan, slab karakter, glup ili bilo šta slično. Emotivno jedenje je jedna samo duboko usađena navika i ništa više od toga. Jedenje je za svakoga vrlo prijatno iskustvo. Jednostavno ne možete da pronađete osobu koja će reći ja ne volim da jedem. To jest, jedenje mi ne pruža senzaciju zadovoljstva. Svako to zna i to je sasvim normalno. Upravo zamislite situaciju da nekome jedenje ne prija, pa ta osoba bi onda imala problem da preživi. Prosto priroda je tako namestila da to mora da nam bude prijatno kako bismo i opstajali. Mi ljudi imamo konekciju sa hranom i zadovoljstvom još iz perioda naravno kad smo bili bebe. Tada nam mleko nije bilo samo gorivo, već je bio i trenutak kada se beba povezuje sa roditeljem, nega, ljubav. Tako da sa tim u vezi nije problem što jedemo emotivno, već je problem koliko često se to dešava, pa i na koji način. To je recimo kao kada gledate svoju omiljenu seriju na Netflixu, nije stvar u tome što to gledate, stvar je što se to nekada pretvori u sate gledanja. Mnogi ljudi misle da je emotivno jedenje pod dejstvom stresne situacije i nijedno drugo. Pre izvesnog vremena imala sam video call sa jednom klijentkinjom i ona je uporno tvrdila da nema problem sa emotivnim jedenjem, ali je navela brojne situacije kada zapravo jede bez prisustva fizičke gladi. Na šta sam ja rekla, ok, ti znači nisi reaktivni emocionalni jedač, ali jedeš da bi izbjegla određena osjećanja. A kod nje ta osjećanja su bila dosada, kada radi nešto na poslu što joj nije zanimljivo. Dakle, dosada i jedenje usled dosade spada pod okvir emocionalnog jedenja. Nekada jedemo jer smo tužni, iznervirani, nekada jedemo jer smo srećni, nešto se dogodilo. Ali isto tako, nekada jedemo samo iz dosade u vidu traženja razonote. Neki ljudi imaju recimo jaku konekciju sa jedenjem iz radosti. To se primećuje na porodičnim ili okupljanjima sa društvom. Tada im se javlja taj nagon da jedu dosta hrane jer ih ta atmosfera na to navodi. A da li znate recimo koje doba dana je najučestalije za emotivno prejedanje? Od 3 posle podne pa nadalje.
nekada je to od 3 pa nadalje u kontinuitetu, a nekada je sporadično, tada oko 3 jedenje recimo iz dosade, zamora na poslu i onda se uveče dogodi još jedna epizoda. Iako mnogi misle da je emotivno prejedanje vezano isključivo za kasno večernje sate, zapravo većina se događa upravo tada u sredini dana. Posebno recimo kod mlađih roditelja koji imaju jako mnogo obaveza oko dece, beba, najčešće idu u paketu sa lošim kvalitetom sna i onda se događa taj pik pada energije u baš to neko vreme oko 3-4 posle podne kada im se javlja potreba za unosom neke kalorijski guste hrane, dakle to su najčešće neki slatkiši. Naravno, u sve ove primere koje ovdje navodim ne pronalazi se svako od vas. Neko baš ima problem samo sa kasno večernjim prejedanjima, neko ima ovo u poslepodnevnim satima, kod nekoga je to tokom celog dana, kod nekoga ide u ciklusima, određeni broj dana nema toga, zatim onda ide serija dana kada se to događa svakodnevno i to je zapravo poenta. Za svakoga je drugačije i svako ima svoje jedinstveno iskustvo. Zato i jesu problematični ili jednostavno neefektni univerzalni savjeti na koje možete naići. Pitanje zašto radite, kako radite, koliko često radite. To je sve značajno za dalji rad na tome kako da smanjite učestalost toga. Ali postoji jedno pitanje koje svako od vas sebi može da postavi i zaista zapitajte sebe i razmislite odgovor na ovo pitanje. A pitanje glasi: šta vam pada na pamet kada kažete ne jedenju? Recimo, kažem sebi ne, šta je moja naredna misao? Kakva je moja reakcija? A evo i navešću vam primjere nekih čestih odgovora koje čujem. Ja to zaslužujem, danas je bio težak i naporan dan, potrebno mi je nešto da me relaksira. Upravo ovi trenuci za mene su momenti kada se ja opuštam. Isto tako, ako imate odgovor, ništa nisam jela ceo dan, onda je sasvim i normalno da se uveče prejedate da nadoknadite taj nedovoljni unos tokom dana. I ovdje je klasična fizička glad koja se rešava time što imate bolje organizovane i raspoređene obroke ili unos hrane tokom dana. Ili jednostavno samo dan sa nutritivno neizbalansiranim unosom hrane gdje imate situaciju da do 4 posle podne sve što ste jeli je kroasan i kapućino i ovdje onda bitan taj deo nutricije, to jest balansirane ishrane gdje ćete vrlo malim izmenama učiniti da imate dovoljno energije tokom dana, samim tim zadovoljiti svoje potrebe i time direktno uticati na slabiji nagon za prejedanje. I tu dolazimo do potvrde zašto rad samo sa psihoterapeutom ili rad samo sa nutricionistom ne može da da rezultate. Možete imati sjajnu, izbalansiranu ishranu, ali ako postoji nešto u vezi sa mindsetom, nećete rešiti problem. Isto tako, ako radite samo na delu mindseta, a ne radite na balansiranoj ishrani, isto nema rešenja problema. I da se vratim na ovo pitanje kada kažete sebi ne jedenju. Jasno vam je da to ne radi u tom smislu da vi obustavite akciju jedenja, to je da radi niko ne bi imao problem sa emotivnim prejedanjem. Upravo suprotno, čak i može da intenzivira potrebu ili nagon da još više jedete. Sa ovim da kažete ne radimo na tome da prekinete to jedenje, već radite na tome da spoznate koje emocije vas navode na to. Mnogi ljudi su na autopilotu i nemaju blagu svest o tome koje su njihova osjećanja, šta se zapravo dešava i šta je pozadina tog čina prejedanja. Oni nisu na neki način i svesni da se u datom trenutku osjećaju možda recimo usamljeno, tužno, beskorisno, razočarano, beznadežno i tu se onda javi ta potreba za nečim za instant olakšanje, a kao jedna od opcija hrana se učini idealna za to. Mi smo svi prirodno skloni tome da želimo da izbjegnemo bilo kakav vid diskomforta i zato mnogi ljudi upravo i razviju naviku emotivnog prejedanja. I zaista svrha ovog pitanja nije da jedete ili ne jedete, već upravo da pokušate da otkrijete šta se krije ispod. I evo jednog pitanja koje se najčešće nameće od mojih klijenata, a to je sljedeće. Zašto jednostavno ne mogu da stanem? Zašto ne mogu ovoga da se oslobodim? I odmah ću vam reći da iako jeste naravno individualno, ne možete da prestanete zato što upravo to i pokušavate. Želite da prekinete akciju, a bez da adresirate osjećanja i misli. I onda se vrtite u tom začaranom krugu gdje ste fokusirani na akciju, samo tome ste posvećeni, umjesto posvećivanja tome šta tu akciju izaziva. Da li vam to ima smisla? Ovaj je deo gdje je kognitivno-behavioralna terapija ili kognitivno-behavioralni coaching gdje radite na tome
da misli kreiraju osjećanja, osjećanja upravljaju akcijama, a akcije kreiraju rezultate. I tu se mnogi fokusiraju na akciju i na rezultat, a u potpunosti ignorišu misli i osjećanja koji su prvi pokretači akcije. I šta je tu onda potrebno da se uradi? Da napravimo pauzu. Pre jedenja, tokom, nakon, kad god. Samo napravite pauzu. Sedite sa tim diskomfortom i samo razmislite o mislima, osjećanjima. Mnogi ljudi uopšte ne idu ovde jer ipak zahteva sposobnost introspekcije umjesto samo nekog haotičnog načina života gde smo stalno u nekom gasu bez pauze. Nekada nećete biti u stanju da identifikujete misli, a nekada nećete biti u stanju da identifikujete osjećanja. To je jedan proces i jedno putovanje koje zahteva malo truda i rada, ali je vrlo korisno da na taj način bolje upoznate sebe i uostalom šta vas navodi na to neželjeno prejedanje. Čak i ako ne uspete da napravite pauzu pre ili tokom tog nagona za jedenjem, dovoljno da to uradite samo nakon, da stanete i razmislite. I ovdje nije poenta da budete savršeni, da nikada više nemate problem sa emotivnim jedenjem, već je cilj da se to proredi i da ne predstavlja veliki ili ti značajan deo vašeg života. Mi smo ljudi, nismo roboti i ne možemo se apsolutno osloboditi emotivnog jedenja. Razmislite u vašem slučaju šta je bio okidač. Da li je bila neka emocija, neko okruženje, možda je bio umor, iscrpljenost. Samo to razmišljanje šta je možda bio uzrok toga da ste posegnuli za hranom u tom trenutku. Dakle, nemojte da se fokusirate na prejedenje, na tu akciju jedenja, već se fokusirajte na to da adresirate uzrok, šta je bio trigger, šta je bio pokretač te akcije. Nekada jednostavno imate samo potrebu koja nije zadovoljena i onda idete ka hrani. I ovdje rutine nege sebe, self-care ima jako mnogo uticaja. Mnoge žene primenjuju takozvani post self-care. Kada toliko više ne mogu da izdrže, onda razmišljaju o tome kako da se izleče, umjesto da sve vreme paralelno rade i na tome. I ovdje ne mislim na pedikir i manikir, već mislim na brigu o sebi u opštem smislu. Dovoljno sna, balansirana ishrana, redovna aktivnost koju volite, vreme za sebe, hobiji, aktivnosti koje vam prijaju, pa naravno i masaže, tretmani i sl. Kada ne vodite računa o sebi, posebno u ovim osnovnim stvarima da imate dovoljno sna, odmora, vremena za sebe, vrlo lako padate na dno na kom se borite za tim emotivnim jedenjem i upravo u tome se i nalazi odgovor u rješenju tog problema, a ne kako da prekinete tu akciju, kako da sebe obustavite. Nema te sile kojom ćete sebe zaustaviti u emotivnom prejedanju ako ovi ostali delovi nisu u balansu. Ako ste neispavane tokom dana, ste brljale sa hranom jer od sveg stresa i obaveza ni na kraj pameti vam nisu bili izbalansirani obroci. Ako na to dodate još i nedostatak bilo kakvog vida povremene nege sebe, rezultat je emotivno prejedanje. Kod ovoga postoje te neke akcije koje možete preduzeti pre, tokom ili nakon čina prejedanja, ali isto tako postoji i one na kojima treba da radite uporedo kako bi se ovo smanjilo. Zamislite situaciju da odete kod lekara, imate insulinsku rezistenciju, na primjer. Naravno, po potrebi prepisat će vam odmah i terapiju lekovima, ali isto tako daće vam neke smjernice kako da se ponašate u budući, kako da se hranite, kako da budete više fizički aktivni, kako biste nadalje prevenirali da to stanje ide u lošije. Zato nemojte da tražite strategije kako da u trenutku kada se događa to emotivno prejedanje, kako da ga prekinete, već tražite odgovore u cijelom danu, u cijeloj nedelji, kako bi se došli do prave srži tog problema. I još jedno pitanje koje često dobijam jeste sljedeće. Svako jutro vrlo odlučno i motivisano kažem sebi da se danas neću emocionalno prejedati, ali na kraju dana to ne bude tako. Failujem i predam se. Uveče sam nekako iscrpljena, umorna od svega i kao da mi nije više ni stalo ni do čega i samo se prepustim i kažem ma zaboravi, neću se ja nikada ovoga rešiti. Da li ima pomoći za mene? Ovo je isto tako vrlo često. Gotovo svako ko ima problem sa emotivnim prejedanjem će naći sebe u situaciji gdje svakodnevno sebi dajete obećanje da to danas nećete raditi, a onda se dogodi suprotno da baš to i uradite. Ali postoje dva načina, to jest dve stvari na koje možete obratiti pažnju. Prva je ona koju sam vam spomenula na početku epizode, da žene misle da imaju problem sa emotivnim prejedanjem,
a zapravo su samo izgladnile, to jest ne jedu dovoljno hrane tokom dana. Neke to rade svesno, a neke žene potpuno nesvesno ne jedu dovoljno i onda se stalno pronalaze u tim večernjim velikim količinama hrane. To je čista fiziološka potreba za unosom hrane da se nadoknadi. I to je kao neko klatno koje teži ravnoteži. Recimo tokom dana uskraćujete sebi ugljene hidrate, zatim uveče ono što će vam se najviše jesti i jesu slatkiši. Može recimo biti da unosite hranu koja vam nije ukusna, pa onda nemate taj aspekt zadovoljstva tokom dana, koje se onda akumulira u intenzivnu želju za unosom hrane. Možda ne unosite dovoljno proteina uz svoje obroke. Sami obroci nisu dovoljnog obima, nisu izbalansirani. Dosta stvari može biti uzrok tog jednostavnog fiziološkog nagona za unosom hrane kasnije u toku dana. Ali postoji i ta druga strana gdje je ovaj aspekt balansirane ishrane zadovoljen, ali postoji neki psihološki problem. Zamislite situaciju, veče je, užasno ste umorni i umjesto da uzimate hranu da jedete, naravno pod uslovom da ste već imali svoju večeru, zamislite da jednostavno samo odete na spavanje. Mnogi ljudi se nađu u ome da nisu svesni da su umorni i da bi im odlazak ranije na spavanje daleko više koristio nego jedenje neke hrane da bi im podigla energiju. I to se nadovezujemo na to da kada identifikujete emociju, dozvolite joj da bude tu. Svaka emocija vremenom opada, tako da intenzitet slabi iz minuta u minut. I da sumiramo. Najvažnija stvar kod emotivnog prejedanja je da razmislite o svojim navikama u ishrani, kako izgleda vaš dan i da razmišljate o uzrocima koji vas navode na to. Nemojte da mislite kako treba da obustavite sebe u tom nagonu, u toj akciji, nego za početak pokušajte da uvidite taj obrazac koji se događa i koji prethodi tom činu jedenja. Onda ćete radom na tim stvarima indirektno smanjiti učestalost tog nagona za prejedanje, ali imajte na umu da to ne nestaje preko noći i da je za rad na tome potrebno prilično dosta vremena i upornosti. Svaki dan je novi dan, svakim danom dajte sve od sebe i polako, korak po korak. To ide 2 koraka napred, 1 nazad. Serija dana potpune svesnosti i dobrog osjećaja i onda se samo dogodi jedan dan klasičnog emotivnog prejedanja i to je upravo normalno da bude tako. Ne dozvolite sebi da jedan dan ili to jedno prejedanje utiče na vas da mislite da se prethodno ne važi ili da niste uspješni. Ne može da ide jednom ravnom linijom kao i život što je gore dole, tako su i ove stvari. Na vama je samo da budete posmatrač i da što više pokušate da dođete do odgovora, to jest do uzroka zašto se to tog dana dogodilo i zapravo ne zašto, jer na to je malo i teško da imate odgovor, već fokusirajte se na to kada se to dogodilo. I onda ćete i doći do nekog jasnijeg odgovora, to jest potencijalnog uzroka. Ako pak mislite da ne možete sami ili se s ovime dugo bezuspješno borite, prijavite se na coaching gdje zajedno radimo na tome, to jest imate moju podršku i vodstvo kroz taj ceo proces oslobađanja. Znam da mnogi su verovanjama jok, meni to ne pomaže, toliko toga do sada sam probala ili jednostavno mogu ja to sama. Ali da je tako, sama bi i rešila taj problem, a ne bi se vrtela u začaranom krugu. Naravno, uvijek postoji izuzeci i oni koji su zaista uspjeli i samostalno da se toga reše, ali kod većine to ne funkcioniše tako. Tako da nemojte da se ustežete da tražite pomoć, čak šta više, čim pre počnete da radite na rešavanju problema, tim pre će i biti rešen.